isolation ward by kong khoring atam zo hi chon isolation ward lui kha in riat ka ring lawa aum dan phung kan sei thuak ange tuna lomna ward building omna pia kham panga om thina nia asam taipin pani in tarphei ania indian vak lonin aseida upeta le lama khumain tara alai taka nurse station room oma chuan ek in la in silfaina room hi a hran hlakin iso ward pia hian in te anga sak ania in thiaremo in sildu pon pona chu a vapan pheyanga yani isolation ward ti taka aum na hi main hospital nen chuan a hrang deuh hlaka stepa zukpan chuka ngai ve fe ani iso ward a hian atlang puin boruak a hrileng in kai chon thei ang chi nei te hi an da tlang puya damlo om te po hi atlang puin an serious le emo an nat na en kol bik riau ngai te an ni tlang puya nurse pahnih le staff nurse pakhatin an en kol deuh chota doctor hian uat pa ngai angin around ve thin boka tin emergency atam thina wangin residential doctor quarter om ho ten an supervise chok thin ani ome aisa wat hi akwar thlak deuh thin mai lo chu a hmun hi a fal dewa a fel fai eta anuam reuh phian bok tuna karon soi tum tak ma mate thil ton ania sangkhat zakua samko kumvel kha ani mai thei ka chiang lutuk thei to lo ani hemi hun la hian ma mate no te hi ko thalo le khosikin anavak maya ai so wa ta hin admit ania damlo hian tamlo khop mai panga chian oma ai so wa tu phei chu arua ka note pathum putar pakhat le vai pakhat chian omani november thatop lamania ru hi alat la fo maya classic rim anambok nen khua avot angreng phiana electric hi amumal lo hlea note puan le exuk ilo vel po hi mei holin sikrian hemro mai thina puan hemna sikri hi uat tu laman da aman manin puan anwa hem mai thin zan lama note dam lo ti taka an mutlem le thina pakhata tawak to hi chuan an har deuh vek zel maya an tam lutuk lo boka note anin lak choka atul angin anin pui bor mai thina ni tin vai pa hian om pui tuan nei ve lo awangin an pui ve bor thina buain chau thak viau thin ma se an om ho rei boka an in nel hlom awang hian an hlim thei khop mai sunday jing ania uata hian staff nurse hawin in khom na te an nei ve a hemin hu hian damlo serious tak note kum khatmi lek an ronda thara akhongai thak khop mai a kothalo na salu tuka wang chuan adang be maya aban cher taka chuan dripain khai ba ma a thohal hala a chang le meng le kok zela a khosika sang em mai sia mu hreom takane ma mate khum om na pia chi ding lama hian an muta a om pui tu no la chu thil ngai sam tak mi ania a fa na tuara thohal hal ta chu a en pon laina tuwak lawe moti mai tur hian a mera lungai na em po anei san lo hetia a om lai te hian a chang le kuwa le zial zu turin pona te hian a kalsan mai thina midang lo om ve to te hian no te hian laina tin anu hi an hol hlua nurse te pon voi ni lai chuan hau nge ani hemi zandar khatvel hian no te hi an na zual vak maya nurse te hian an om chil deuh chot maya khua vot sia karen la om bok si lo mombati le khon var an chi fara a thenin room ti lumnan mei holan lo chem boka ruale thi anasa bok si in chung rangwa ruat la ring lu tuka wang chuan in biak pon ring dewa tong ngaya chutaka ra thlena tak mai chuan tukver in kalna thawak lo pakhat chu aron chem hong thuai maya dar thalanga tike bok nen an pheswo suwa tukver po chuan ton beta le kha khong ten an bela an tlem te reng nen an phi buaina sa in anin dai lo hlom khop mai an hu chuan an buai chu a re ve deuh ta a ruwa po bang chho to no te po chu thok pa ngai na thove le to a meilum wam thatak mai chuan ai fara thingpui te an luma an ti a ti chuan mutur chuan anin siam thalom ta a
ma mate veilam chia om putar dam lo om pui tu maruata thingdol khwa kumsom thum panga vel chu mutma in thiara duwa soito ang khan ek in hipona chu ngai wa tu pia om abang tile achung le skirting rangwa konhia oma ventilation a om bokani nol le zial kengin ek in lam chu apana maruata chu ek ina chuan a thuwa zialatrana abula batia chiboka ekin hi lunga vom rikeu keu ang hian a hretatlat maya ma se ruatlem ala sura wang hian lungte pervel mai maya angaya ma se aron rile keu thina atir chuan ekin kong kalama aria anu deuh chuan ahnung lama arile thina rannung vel ani takin no kianan bang chu abeng redeuh data helai vela hian nimatama rannung le rul le thil dang te po anom thei ani are thapa anu reilo te a chuan aron rile a maruata chuan bang chu a ai ringin abeng le popa are le wanga chuta ain thiar zawa a ke kora pot chaudon che tia chuan ek in rangwa skirting chu mola thai kwal vak ang mai hian aron ritawak maya ek in pum mai chuan skirting chu ar kwal chuak ta mai maruata hi padoi tak chu anilem lo ma se aphuna sabok nen athawa aman ve tlat mai ading hluaya chuta ventilation avamel chu ma mate bulamu no te ngei mai khan alo bi run maya a han en chiang rama no te hi akhap fuka chuta maruata hlawlu tuk chu ke korpokil thaman lem lo chuan atan pheita a asli parkhinga thawa anal sia voi ni vela tluwa thim thama tlem awa hoi kir chu no te chu chak deuh hian a ron wak pheya drip bur a hnuk hrui hruia amit ding lama tangin thi a chuak phur ti a hmuwa a en let to lo uata thlan chuan kong a khar chi a ani deuh ngal sula heti lai hian ma matele midang chuan maruata thom hnobal nuang lau em chu an lo ngai ven wata tinge enge omzia tin an lo zota maruat hi atang chuak lok theilo a khur dora api a naute mulai chu awa ena naute chu thadeu chuan khuma chuan alo mureng boxia chu taron tong chuak ta naute son min bia min u mani atia heti lai hian nar chuan naute chu awa en wata alo meng kuawa ma se pal salo nei to lo nurse po chu a tre thota atol son dor mai nautanu abulamula chu puanin ain lukhup luna amu helemu antia a har thei boxi lo chu apuan an hlim chuan then thu hian alo khur zoi chuni in nauta thi hi an boi puingun hle a ma se mengkur thi hi an voi khat mu na ani helai tak hian ru aron sur le trana nu ho hlau le sok boi pui ngai nen karen om si lo nauta thi song bol ngai bok nautanu unconscious in aum bok nen chuta wat kong ka pui chu aron in kik vak maya maruata chuan hong mi su ram huai ani kha atia staff nurse chuan tunge ati tuara tu manan chang bok si lo wat bangte chu tianga vuak ang main ari thoi maya mei che omte hian kur lok to mai putar dam lo le vai pa po hian mu hlei thei to lo khum khata an tom khom thop maya thoma re deuh hnu chuan mama le maruata chuan casualty kan han tla nange kan rei lawang lo om ro antia torchlight nen rangmang khenin casualty lampanin an han tla na heti lai hian kan hnunga hian thori shok hian min phateu deuh hian kan hrerenga ma se kan hoilet lo hrimani antiani casualty a midang ho nen mitam takan zuklan thale ngala hemizan hian tlongain aiso wata mi tlaiwaran tam khop mai dorpui pastor reverend lian buang upon trong trai nate jing taka awaman puyani hemi hnu po hian soi neu chu om fowa dot nge thu tak te ero chiang taka hriat a har to ang reng thin ani kan hostela by MDK Zarzo liana hostel le school hi an soi hran ka hreven wala
an soi san lain alo sang thei tak tak alo nia chu taka thu hriat chuan hostel ama ni chawa tholen chunga in khung ka hre ta tlat nei chu rol thar tho thang that ve evole ti zat lai ma ni to ka ke ka ni ti ve lai ma ni se he mi tuma mi hi chu ami de dan adang zar mai poi taka ni ka ti mai mak tak main hostel ka lut ve chu ar khwal loi thadu lawan soi ang hrimin ka tri em a chan chu ka lu ma ni ni kal ta khan gujarat atanga ron thok kan mi churel a cha suala rel in a ring ru chil som veka tin a thla sang an tia wanga kan hostel atlang ne lo ka nia gal hostel lama a hran nu hian boy hostel lama aron che thale ta ani zankhat study hall kan le khachir lain pon lam thin chin eng phadeu ruai china mei cheding kan hmuwa kan thian pa ro moyan hei ngei hi ani hi mi thlasang chuti in afiam thuwa pona chuakin awa fin fi angota aron kirtak lo awangin pona kan chuaka kan va ena tuna chena ya omta moite chuan heta hi amul hlom reng mai ron kalru atia kan va thleng chu alo mu khur lok maya a chapur to mai boxi engma po soi ngam lovin oma a hlau hle ti chu kan hmu veka ma se a hlau ber po chu kan hreve ta chuang lova miss ni om takha kan ngai bel veka ni atu class kan tran room kan lut chu le khabu le file poimo zong alo let phung maya tukver le kongkhar phui thataka kalani si kha kan he chuan makti takin ramhoi na tho ani mai om mange atita a tlaya classroom khar tu berpo pathum lai kanin siam thin ani zankhat po marin in thiar zo lo chuak chu atlu top maya kan han boi pui lai maya mi pain han khoi vak chi ani si lawa aleng or maya amang an thak tak zet ani hi tun thleng hian lunglam fel lo na ani pha alai na tom tak zet ani kan hostel lam chu sei tur om tameu lawa ni ma se mei che ho zana zunga thongam po an om lo chu tianga ni do nuaya wangin tual chung pastor pani an ruaya pastor mon puele pastor zedinga anni hian tong tai na te an han neya mei che ho chu room nia a hranin an riak khoma ho tu ten an veng thong bokani chumi zan chon thom danglam takan hria kong khar ke krikar kar thomin pastor mon puya chu ati har hlol maya awa honga tu ma an lo om lowa thilum deuh huk aron tholut fuwa mai ati ani kong khar chu a khar le amu hil tranta zan lai pel to lam chuan a tholen chu muang chang le zoite aron keu kangin tuisik vot tak hian a hmai le abana te chuan aron the that thina aril ruina tong trai renga a re vele maya a thian pa puding a po chu a the ve thawa ma se ani hi chu alo mutui hle aniang a har ve man lawani a che dan hi mu thei lo thom nei reng le mut mutur zar boi zongin a kho satlat thina a room hi kal that tlat ani na chungin thom le lokar in hong thom le rak thom ti velan hriat thina wangin an kar honga alo hnok rum mai ani hlau om lutuk zongin chalo ma se ngai ngam lo le thin thi loin thlani don kan om hnuwa tong trai na nen kan bei ngek maya a re zui ve ta ani pastor mon puya hian tholen chunga mut siar le tholen in hlim saka tui vot tak nena in the that chu piang thar thatak nilo tan ngaya nei a harfu in karing atimau maya ka thian te pani ero mian ang jik duak ta lawani ka thian pa thil ton bai du zuala dawai jigrek kan high school kalpui thin pakhat fel ve zet mai chuan high school kan chhuatir hian anun dan le thil ton ti hian min hrila high school kan zo nu khan phaya le khazirin mi in luin kazuk oma kazirna po ka tluang viau mai in lu atong pui pakhat ka neya a ming chu zoa manipur yani ani chulo om masa jok to le ton hriat nga jok ania ka personal thil bak chu akuta ka da top mai thin zana ka len chua du chuan chuana tura zong ruai thina makpo ka ti ve viau thin a chan ka zo line eng ma sei du ngai si lo zan khat chu
hei ka mi zo pui ten an chu ho ngai le tlat maya lom le lok mai ta che in kan chu san ngon lu tu ka kan len lot po a zo om to lom e rongi bol pe lo pon ka lo hon don chenia tin ka cha thlap chungin kong ka lam chu ka pan sana chu ti lai tak chun ka ran ron thim khang la nga kan bung ron ai chun chete chu ka pal tu ta rup le nga la ka in lo pui pa ber chu hlawin a tlan chuak wata bra lo tlan thate in hnuaya vat ati ta chul mai keila a chan hrelovin ka tlan thave mai boka zandar ria chu ani to ka ren ro ala thim rengani kan ruma chuan in hnuaya chu mi dang zir lai in lu hi an om nual boka ka room mai chuan thlasang kan room a chet le thu lau le khur chunga a soi lai chuan thil dang dai ka ril ruwa lo om peka ka thian pa ka room mai thikal san room danga ka in son don thlasang li rangai tua min ti buai ngun e mai ti in chutia ril ru ka sen mek lai chuan kan room atang nge chuak nulamang ang au thom chu chiang takin kan hrazuya tu ma chhonga manom lo in hnuai light eng an nei ang chu ka dila kan room lampan chuan stepa ka tlan chho wata kan room kongka chu ain lok tlat maya mak takani a chung lama chuan nulamang ang au thom a om reng bok si vai ho la min pui ngam si lovin an au chel chul bok si a topa kongka chu kan len load le ka roommate ten an chuan kan kar hong thei ta rama room a hian len load aron langam to lo kan room a kan lut che chu ka thian pa ka roommate in ama chawa aom du lo na chan ka thian pa khum hnuai lo mu he room lo in ok lum to pin ki tia an ko mai thin chu light chuan ka chun fu ta awa top ho ang reng ve hom rau tha bai du zuala da wai ji krek ka second ka zin hi call from ve tak thina nia rui thei thil po a mel riat tam viau voi tam kan belau ta home crusade counseling la atan kan nei tam na ro rei lo te chu anunan thak thina rei dei lovin anun ngai aboka let le thin tuna achan chin karon soi tur urwa ta hi tuna chuan an kau hrana thalai hruai tu KTP leader ani meka ka ron lem lo nangin apoi lo tur anga yang urwa ta min hril ang hian angai ngain kan soenga akim chang chuan ka soi lo mayange rol thar thazarwal ti taka in suala rui kha kan thak lel beran china mi dor le mi poisa kan ruk ero ka hrelawa kan nu le pa ta sumero kan rop mun viau lei si rui thaya phiang kan ruya hral thei chi in chung khura kan zonga nikhat rui na lek chu kan mu ve zel mai zan khat chu zan dang ang lo takin ka ho ma ve te miala ka room kong khar chu lo in hong huwa wa ka kai deuh bok nen ka khuma chuan ka bok thlopa tong rimel mel thom chu ka benga aron ri renga ka rui em boka engkim ka mu phe ruai veka ka bula thing thi ni om tak tong sep chumit nuai nok chungin kan en non le ngata tunge ni ka hailo ka nu nge yani mi tui ta zai chungin ka tan khum bo in atong traya zantin ka tan mut nu atong trai fo renga ka ngai sak wak ngai lo ka rui thei thil lo khoi le thil sual ka lo ti to ta chuan ka nu na ti chawa ka sim thei si lo voi tam gospel camping ka lut chuaka pian thar na tak ka mu thei si lo pathian ka mamo ti ero ka thin lung hian ra sia alam ka pan thiam si lo ani hei hi setanan pathian ka hnai thei lo na na min kai atum na alo nia ti tak zet na ne na kan pathian ne na kan sual na thu phachoi kan dil chuan sual se tan hi kan ne thei ti achiang eng har sat na kara po homa kom lai ri tu rom bok si lo chu kar khat don chu ko mu hil thei lo ka om na hom hi kho pui tlak lama om midang kal po vak lo na nia ka lu ve ma lokin kan mun na thera hian drugs wanga buai alawin ok lum to ka mun na khum hi alo mut to na thina ni nge zan khat phei chu thom ri rek ka sereng bok si kholum uap chur bok nen aru kin tui kan nei tlem te mang chuan in lei dai karel ru ka thom dim takin thim kara ka thawa bati toy ka tran kai ma chuan thil enge mo hi ka sule nol thina kanem kianga angai ang bokin ka tawle nol thin nol kan not kai chia chule
mi hring dam lai hmel reng pu tawh lo dang bel mai chu kanol eng chuan a chun fu ta ma se rero a in lar lo hemi hma zan hian kan nau zawk te pawh an lo hmu a an report ngam lo ani awm e a chan chu damdawi safara min ngai tho tho an ti ve tlat ani a video te min lo thir sak le awangin alom tle mai khawngin like le comment te min lo pek sak ve la min la subscribe lo ani chuan khawngin min lo subscribe ve dawn nia